Danas ćemo pripremati jedno jelo koje se rijetko priprema u domaćinstvima, čak rijetko i u restoranima. Zašto? Zato što je malo dugotrajno i komplikovano za pripremu, jelo je izuzetno ukusno, u pitanju su punjene lignje. Ali hajde da mi krenemo sa pripremom pa ćemo u toku rada pričati o svemu tome. Ovdje imamo kuvanu rižu, nju ćemo kasnije koristiti, ali da pripremimo i prilog, pripremit ćemo takozvanu dalmatinsku garnituru, to je kuvani krompir i blitvu ili špinat. U ovom slučaju ja koristim blitvu. Krompir ćemo ovako isjeckati na sitnije kocke i stavit ćemo da se kuha. Kocke mogu biti krupnije, sitnije, a i sada sitnim samo zato da se brže skuha, ali ono nema utjecaj na finalni proizvod ovog jela iz prostog razloga što će kasnije sve to da se izmiješa pa i neće se ni vidjeti toliko kockica. Stavit ćemo krompir da se kuha. Ja sam već vodu prokuhao. Nema veze što je malo prsnulo, neće biti ništa šporetu. Ja sam vodu prokuhao da bi se ubrzali sav ovaj proces pripreme. Inače, naravno, krompir možete staviti u hladnu vodu pa kuvati. I ovdje imamo listove blitve. Kao što sam već par puta spominjao, kada kuvamo blitvu ili špinat, gledamo da uvijek prvo skuhamo stabljike koje su deblje i potrebno je otprilike par minuta da se one duže kuvaju nego sami listovi, a u suštini za listove je potrebno 3 minute da kuhate, za stabljike 5 do 7 minuta, opet zavisi koliko su stabljike velike. Ovo je još uvijek mlada blitva pa nisu toliko debele stabljike. Znači odvojili smo ovo korijenje, evo i ova jedna, i stavit ću u istu vodu gdje se kuha krompir. Zašto? Zato što da iskoristimo vodu koja već kuha i da prokuhamo ove stabljike, izvadit ćemo, zatim ćemo u istu vodu da stavimo i listove blitve i njih da prokuhamo i onda ćemo ih šokirati, to jest odmah iz vrele kipuće vode vaditi u jednu vodu sa ledom, da ih šokiramo, da prestane toplotni proces obrade namirnice, a da bi blitva sačuvala svoju onu prekrasnu zelenu boju, da ne bude ono tamno zelena ružna boja, nego da ostane ova svijetla lijepa zelena boja. Sada ćemo staviti korijenje da se kuha. I nakon 3 minute dodat ćemo i listove. Pošto je ovo mlada blitva, dovoljno će biti znači za stabljiku 5 minuta, za listove 3 minute i onda ćemo ih šokirati. 2 minute smo kuhali stabljike. Kao što sam već napomenuo, kuhamo u istoj vodi, da iskoristimo istu vodu. Nema potrebe da razdvajamo, zato što će ovo na kraju opet sve biti jedno jelo, to jest jedan prilog. Tri minute i blitva je gotova. Na taj način će sačuvati sve hranjive sastojke, elemente koji su neophodni za naš organizam. Na ovim prostorima sve volimo dobro kuvano, dobro pečeno, pa onda u toj nekoj namjeri i znamo da pretjeramo. Blitvu smo znači šokirali i prekinuli na taj način toplotnu obradu daljnju. Sada ona neće potamniti, ona je sada u potpunosti hladna, ostala je ta prekrasna zelena boja. I sada blitvu možemo da isjeckamo i na ovaj način vi možete da ostavite za zimu blitvu i špinat. Znači prokuhate 5 minuta stabljike, 3 minuta listove, šokirate, dobro ocijedite od vode, isjeckate sitno i evo blitva je naša spremna kada je budemo trebali sjediniti sa krompirom, napraviti prilog. Znači blitvu na ovaj način možete pripremiti za zimu, staviti u zamrzivač. Kada stavljate u kesu zamrzivača, stavite određenu količinu, kesu zavarite i onda pritisnete da bude onako što tanji sloj i tako stavljate u zamrzivač. Zašto? Kada izvadite, onda vam je neophodno svega par minuta da se ona otopi, zagrijete na malo maslinovog ulja ili varijanta bešamel sosa ukoliko ne postite, ali maslinovo ulje, možda malo krompira i za par minuta imate sjajan prilog. Pripremit ćemo punjenje za lignje. Potrebna nam je jedna paprika koju ćemo isjeckati na sitne kockice.
Papriku dodajemo malo radi boje, malo radi okusa. Znači papriku siječemo na što sitnije kockice. Zašto? Zato što će ovo biti sastavni dio punjenja. Dodat će lijepo tu aromu samom punjenju, a i neophodnu boju. A s druge strane naravno i sve te hranjive elemente koje se nalaze u paprici. Jedan od osnovnih je i vitamin C. Također luk na sitne kockice. Ali neophodne su zaista male količine pošto ne može mnogo da stane punjenja u lignje. Otprilike jedna supljena kašika maksimalno. Isjeckali smo luk, isjeckali smo paprike. Dodat ćemo malo ulja u tavu koja nam se zagrijala. Luk i paprika nam se dinstaju. Ja sam sklonio malo sa grejnog tijela. Ono će i dalje da se prži zato što je tava vrela. I sada ćemo isjeckati ove krakove od lignji. Znači ove krakove, to je glave lignji, ćemo isjeckati na sitnije komadiće. Evo ga. Zašto krakove siječemo? Zato što ćemo i krakove dodati u to punjenje. Sada ćemo krakove dodati da nam se prži ovdje zajedno sa lukom i paprikom. Znači bukvalno pola minute smo pržili krakove. Znači sve ukupno smo dinstali nekih 3 do 4 minute. Naš luk, papriku i ove naše lignje. Sada ćemo dodati malo riže. Kuvanu rižu dodajemo i dodamo malo marinade od bijelog luka. Znači sitno sjeckani bijeli luk. Sada ćemo još isjeckati malo peršuna ili celera, lista, dodati i začine naravno. Znači imamo ovdje list celera i uzet ćemo jedan listić bosiljka. Čisto malo radi arome. Umotamo kao duvan i isjeckamo na sitno. Kao što ste primijetili, dodao sam marinadu. Marinada je u suštini kombinacija sitno sjeckanog bijelog luka, maslinovog ulja i možete dodati list peršuna. Sada ćemo malo začiniti, malo bibera, malo soli. Je takozvani fil za punjenje. Možete također i da dodate paradajz konkase ukoliko želite pa da bude još onako sočnije, kremastije. Da probamo kakav je ukus, da li je dovoljno začinjeno zato što ide u lignje pa kasnije nećemo moći da balansiramo ukus. Još malo ću marinade i malo soli. Soli, ne bibera. Izmiješamo, sjedinimo sve sastojke i sada ćemo krenuti sa punjenjem lignji. I došli smo do onog trenutka kada punimo naše lignje. To je u suštini najdosadniji trenutak i najteži. Zašto? Iz prostog razloga što zahtijeva dosta vremena, ništa drugo. Znači nije ništa teško, komplikovano, nego jednostavno vi morate da se malo namučite. Znači kaščica, držite lignju ovako između svojih prstiju i onda pomalo dodajete ovog punjenja od riže. Kao što vidite, problem je zato što se lignja je ovako malo nemirna, da tako kažemo, pa se svaki čas zatvori. Pa to dodatno otežava naše punjenje. I evo sada, na što trebate obratiti pažnju. Ne smijete da napunite mnogo lignju, otprilike nekih 60%. I sada ovdje čačkalica probijemo, s ove strane dočekamo, opet probijemo, zatvorimo na ovaj način. Vidite, ovdje je punjenje. Ne smijemo da prepunimo. Zašto? Zato što će prilikom toplotne obrade lignja da se skupi. Koliko bude previše nadjeva, ona će da pukne i sve će iscuriti. Znači, lignju zatvaramo sa čačkalicom. I kao što sam već naglasio, punimo otprilike 60%. Ne smijemo previše da punimo. Zašto? Zato što prilikom toplotne obrade lignja se skupi. Veoma veliki procenat, znači lignja će se skupiti. I onda ukoliko ima previše nadjeva, ono će sve da pukne, da se prospe i jelo neće biti
ni dekorativno, ni uspješno i na kraju krajeva tu neće biti punjena lignja iz prostog razloga zato što je dio nadjeva već iscurio. Otprilike po osobi ide nekih 6, eventualno 8 lignji. Po restoranima svi prave 6, to jest nude u porciji 6 lignji iz prostog razloga što je ovo jedan dugotrajan proces, pa onda koliko bi išlo 8 komada po osobi, ali kod kuće naravno ovo nećete praviti svakodnevno, ali možete se jednom potruditi pa napraviti za svoje ukućane, za svoje najmilije, za neke specijalne goste koji vam dolaze i onda vjerujem da će oni cijeniti vaš trud. Također lignje možete puniti i mnogo brže i kvalitetnije ukoliko ih punite sa pršutom i sirom. Na moru u Crnoj Gori to je isto jedna fina kombinacija, lignje punjene sa njeguškim pršutom i sa sirom iz ulja, ili eventualno naravno ako nemate sir iz ulja možete koristiti možda je naš trapist sir, čuveni banjalučki, pa možete i sa tim puniti. U suštini isiječete malu štanglicu sira, omotate oko malu lespiricu pršuta i onda napunite, zatvorite isto ovako sa čačkalicom i imate sjajno jelo. Krompir je kuhan, lignje su napunjene, evo vidite svaka kako lijepo izgleda. I kao što sam, evo ponovo ćemo da naglasimo, nemojte da ih prepunite da ne bi pukle prilikom toplotne obrade, vidjet ćete koliko će se one skupiti. I krompir smo ocijedili od vode, sada ćemo u krompir dodati našu blitvu. Dodali smo marinadu, ovako smijem se, imam super kolegu kamermana koji mi stalno nešto suflira kako ga ne slušam, ali dobro. Dodali smo marinadu, dodali smo so, malo bibera i sada ćemo lijepo da izmiješamo i sjedinimo našu dalmatinsku garnituru. Nevjerojatno kako lijepo miriše i kako ta marinada, taj bijeli luk koju daju aromu samom jelu. To je gotovo, ono će se sada još par minuta lagano dinstati zato što je ostalo malo tečnosti od krompira. Lagano će se zagrijavati, ukusi će se sjediniti, a u međuvremenu mi ćemo ovdje u našoj zagrijanoj tavi da ispržimo lignje. Dodat ćemo ulje. Kada stavljate, uvijek stavljate od sebe da se ne biste opržili i možete da primijetite kako se lignje skupljaju. To je ono što smo pričali, zašto ne smiju previše da se napune. Lignje se sada prže, znači na nekoj malo većoj temperaturi od srednje, ne smije biti ni prejaka, ali ne smije biti ni skroz mala. I otprilike pržit ćemo 3-4 minute sa jedne strane, 3-4 minute sa druge strane, znači ispod 10 minuta da bi lignje ostale onako sočne i da ne bi bile žilave. Evo već možete da primijetite kako su se one naduvale, kako se skupile, to jest nisu se naduvale nego su se skupile i onda je onaj fil koji smo mi napunili došao do izražaja i onda lignja sad izgleda potpuno puna. Moramo biti pažljivi sa lignjama zato što pucaju, evo vidite kako je lijepo porumenilo. Lignje pucaju, znači moramo biti izuzetno pažljivi da nas ne bi lignja opržila. Još 3-4 minute sa ove strane i naše lignje će biti gotove. Lignje se prže, moramo biti pažljivi zato što prskaju lignje inače kada se prže, ali ne smijemo da ih poklopimo zato što će onda da se upare. Znači trebamo samo biti malo pažljiviji da ne prsne na nas, malo se odmaknuti. Da vidimo da li je porumenilo sa druge strane. Jeste. Naše lignjice su gotove. Sada ćemo da ih vadimo. Pripremiti za serviranje. Što znači pripremiti? Moramo da odvojimo prije serviranja ove čačkalice koje su služile da sačuvaju ovaj naš fil da ne iscuri. Grijano tijelo ugasimo. Ostavimo pola minutice da se prohladi i mi ćemo ovdje pripremiti tanjir za serviranje. Lignje su se malo prohladile i sada vadimo čačkalice. Znači sa hvataljkom pridržimo lignju, čačkalicu okrenemo i izvučemo. Znači okrenemo i izvučemo.
uvijek čačkalicu tako vadite i štapić, okrenete i izvučete. Zašto? Zato što se meso slijepilo za čačkalicu. Koliko povučete, onda možete malo i da otkinete meso, a ovako kad okrenete čačkalicu, onda ona veoma jednostavno i lako izlazi. Sada ćemo da serviramo, uzeli smo jedan prekrasan tanjir za serviranje. Možemo samo da stavimo sa kašikom, možemo uz pomoć nekog rajfa neki oblik napraviti, možete i nekom većom kuglom za sladolede. To sad zavisi od vaše mašte, kako ćete nešto servirati, kako ćete nešto pripremiti. Potrudite se kada servirate jelo, jer već ste se trudili dok ste pripremali, pa onda još taj jedan dodatni minut vašeg napora zaista će značiti na samom jelu kako će to lijepo izgledati. Evo ga, da naše lignjice serviramo. Tako. I jedan ljepši manji, da vidim da li ima manji neki, evo ga. I ovo osiljka, ovdje sa strane i malo šerija. Znači trebamo se potruditi oko dekoracije, šerija ovako za boju i sad još limun za dekoraciju. Limun serviramo, bosiljak smo ovdje radi dekoracije i naše jelo je spremno za konzumiranje. Kao što ste primijetili, potrebno je zaista malo više da uložite energije, vremena u pripremu ovog jela, ali zaista kada probate vidjet ćete da se sav vaš trud zaista isplatio. Uživajte u ovom jelu. Prijatno!